tubasuhuze nanone kandi baganirize kuri bimwe mu bifasha ubuzima ariko by'ingenzi cyane. Noneho igikakarubamba nicyo tugiye kuvugaho, akamaro kacyo gakomeye. Abashakashatsi bavuga ko gihagaze mu kibanza cy'iteka aha hafi mu mateka ya muntu. Kubera iki tuvuga ko igikakarubamba gihagaze mu kibanza cy'iteka mu mateka ya muntu? Ubundi tujya tuvuga ko amateka adatandukana n'intambara, kandi ahabonetse ibikomere hose igikakarubamba kibasha komora ku buryo bukomeye. Mubure nyine gukurikira kugira ngo mwumve izi ngingo ndetse mwumve nk'incamake y'ikiganiro Alexandre Rugara yagiranye n'umucurabwenge w'ibihe byose Aristote mu myaka yo hambere. Nibwo uri bwumve neza impamvu dushyira igikakarubamba hafi y'intambara n'amateka, ariko tukanavuga nyine ukuntu cyomora ibikomere. Ntawuyoboye ko Alexandre Rugara ari umwe mu bantu generali bakomeye isi yigeze gucumbikira, kandi uburyo bwe bwo kurwana bukaba bugeze kugeza n'ubu bwigishwa mu mashuri akomeye ya gisirikare. Uyu rero yari umuntu w'igihangange, ariko akagira n'abajyanama, muri bo rero harimo na Aristote. Ariko kuki dutangiye tugira tuti igikakarubamba, tukongera tuti Alexandre Rugara, tukongera tuti Aristote? Mu kuva turabihuje. Ngibi ibiganiro bikomerezwa byagiranye ku byerekeye n'igikakarubamba, bigira n'uko nyine Aristote yamenyerezaga abigishwa be cyangwa se les disciples uburyo bwo gukoresha igikakarubamba ahereye ku byo yabonaga. Alexandre Rugara yaramubajije ati, mwigisha, kuki ukunda ikimera cy'igikakarubamba? Aristote yaramushubije ati, abahanga mu bimera, abahanga batandukanye muri uyu mujyi wacu wa Atene bakoze inyigo maze igera ku mwanzuro w'uko nta kintu cyabasha komora ibisebe kurenza igikakarubamba. Alexandre Rugara yarakomeje aramubaza ati, Aristote, ndashaka umuti mwiza w'abasirikare banjye, ese wampa inama yo komora ibisebe nkoresheje igikakarubamba? Aristote yamushubije mu buryo bugaragara nyine ko igikakarubamba ari ikintu cy'ingenzi, aho yavuze ko iyo ukomerekeje ikimera kikongera kisana vuba vuba, uko niko kibasha no gusana ubuzima bwangiritse. Uzero nyine igikakarubamba iyo gikomerekeje ntabwo gikomeza ngo ubone kirongera kikifunga vuba vuba. Aha rero niho umwigisha wo mu bihe byacu Dr Georges de Pamplona Roger yahereye, maze natwe turamwigana, maze twemera ko igikakarubamba ubwo kibasha kwisubiranya igihe cyakomeretse, ari nako kibasha komora ibisebe kuri uwo wese wakomeretse. Uraza kubibona ko kitabikora ku ruhu gusa, ahubwo iyo kigeze imbere mu mubiri gisana mu buryo butangaje ibyangirijwe n'iyo ntambara nyine. Niba umubiri wangiritse, ubudahangarwa bukagabanuka, igikakarubamba kirabikora aho nyine mu mubiri imbere. Nicyo gituma kibarirwa mu miti ine y'igitangaza ku isi. Ya miti irimo igikakarubamba, igisura, irayo, ingano, ibimera bine bikomeye bikanunganirwa n'ibindi bigera kuri 15. Hari tuvuga nk'amakara, ibumba, ubuki, ariko igikakarubamba kikagira nyine umwihariko. Amateka y'intambara ubwo yerekana abasirikare b'Abagiriki, abaterankota cyangwa se gladiateri n'ibindi bihangange byarwanye muri ampire zikomeye bivurishaga igikakarubamba. Ni nako tuvuga ko mu gutunganya umubiri wa Yesu mbere y'uko ahambwa, mu byakoreshejwe hari harimo n'igikakarubamba nk'uko tubisoma mu Ivanjiri ya Yohana umutwe wa 19. Turavuga rero ngo ni ibiki byibitse mu gikakarubamba byakanze abashakashatsi ku buryo na n'ubu utabasha kuzenguruka isoko utabonye ikintu gikoze mu gikakarubamba. Igikakarubamba gifite ibyo twita sike, bifite ibara ry'umuhondo kandi bifite gu amere cyangwa se birura, ku buryo bifasha. Ubwo igikakarubamba none bivuga ko iyi sike ikize ku rwego rwa 40% kugeza kuri 80% bya resine, 20% bya royine. Ukoresheje byibura garama zo n'igice kimwe ni laxative, ni ukuvuga ko isukura mu mara. Ni menagogue, ni ukuvuga kirafasha ubwacyo mu bifitanye isano no gufasha ibijyanye n'imihango. Hanyuma ni digestive, ni ukuvuga kirafasha mu gutuma igogora ryihuta. Jeli cyangwa ji darowe ikize ku binyabutabire birenze 20 bigenewe gufasha uruhu. Igikakarubamba mu byo kigenewe kuruta ibindi no kuzamura ubudahangarwa bw'umubiri, ni ukuvuga ni immunostimulante. Kugishyira ku bisebe, ubushye n'ibindi bibazo bifata uruhu, igikakarubamba kirafasha cyane. Nk'uko nabahaye naribonye rero mu gikakarubamba n'amateka y'intambara. Mu ntambara kabiri y'isi, igihe ibibombe byaterwaga ku mujyi wa Hiroshima na Nagasaki,
Abayapani bamenye uburyo bwo kwirengera bakoresheje gushyira igikakarubamba ku bikomere. Igikakarubamba gikora ubwiza bw'uruhu. Ku bijyanye n'uruhu ni byiza kwitonda kuko hari abashobora kugira allergie ku ruhu. Twavuga ko igikakarubamba rwose gikora ku bibazo bikomeye bibiri byugarije isi birimo kanseri na sida. Kubera iki? Igikakarubamba nko ku bijyana na sida kizamura ubudahangarwa ku buryo bukomeye. Hanyuma ariko nanone no ku bijyana na kanseri, iyi kanseri ubwacyo kirarinda cyangwa se na antioxida kuko gishobora gukubura imyanda mu mubiri, yashobora kuziremarema ikaba yabyara kanseri. Igikakarubamba rero ni ingenzi. Tuvuga ko ari byiza kugitegura mu buryo bwitondewe, abantu bagishije inama. Icyakora iyo ugifashe ubwacyo ukagikatagura nk'uko wakatagura nk'ibibabi bibiri, ugashyiraho nk'ubuki 1/2 cy'ikiro, ugakamuramo nk'indimu 10, nta yandi mazi ushyize mu biriyenga bikavamo umutobe mwiza. Umuntu mukuru akaba ashobora kunywa ibiyiko 3 mu gitondo, akanywa ibindi saa sita, akanywa ibindi nimugoroba. Hari n'abageza kuri 5 bitewe n'imbaraga z'umubiri wabo. Kigasukura mu mara, kikongera bwa budahangarwa, kikaba ingenzi. Igikakarubamba ni cyiza. Nyamara kandi hari n'abashobora kugitegurana na tungurusumu n'indimu, nabwo bikaba byavura inzoka zo mu mara. Igikakarubamba ni cyiza. Ikindi tumenya uburyo bwiza bwo gukoresha ibi bimera ni ingenzi.